Gerra çaremîn ji danûstandinên Komîteya Destûrî li Cinêfê bêdawî dibe. Bêyî aliyên bejdar, rejîma Sûriyê û Tîlafa Opozisyona Sûriyê behsa Kurd û mafê Kurdan bikin. Encûmena Niştimanî a Kurdê Sûriyê got ew jî beşek ji Îtîlafa Opozisyona Sûriyê dibêje. Got ew her dem daxwaza misogerkirina mafê Kurdan di distûra Sûrî de dike, her wiha enekesê didezanîn. Got di gerên bê de hûrguliyên destûrê û mafê kêmnetewên Sûriyê tê werin gengeşekirin. وثیقه گوهاتی پیشکشکرند ویجباتی دا یا اولا تشتی وقت بیجی پیشتر سر مافی پیکاتن سوری دا کرد عرب غیری وانا د خارندی دستور روجیتی و سربی سکناندن وک ملتی کرد ام هر خوستکی بینه نو سوریک نناوندی دوی ما في ملتی کرد اعتراف بی يعني د خالکی ماده کی د کودری د دستور ده ما في ملتی کرد ام خوستکا ویت کنج دولتی مازنجی گود ویتی ده ملتی کرد ملتی بجماری خو اید دوایل سر عرض خو هندروی سوری ما ندای پاش Serokê şanda hikûmeta Sûriyê bo Cinêfê Ehmed El-Kizberî di civînan de belgenameyek pêşkêş kir. Di xala çaremîn de ji belgenameyê, hikûmeta Sûriyê tekezî li ser jinavbirina projeyên perçekirina Sûriyê û rûbrûbûna terorê kir. Her wiha da beşkirina xaka Sûriyê red kir. Sekreterê Partiya Aştiya Demokrat li ser gerra çaremîn ji danûstandinan dibêje. Heşmendiya her du aliyan Kurdan قبول ناکه. هر وها چی دستور گوور دانین و مافی کردان مسوگر نکه کریزا سوریه چاره سر ناکه. يعني حتى جو كاربن بيجين توافقه كسر دستوري كي نوج بو بشرجة سوري جي ادبيم كريزا سوري چهار سنه بگو ما وگل كورتيد نپاراستي به وكيدن يعني 10 سال جي كريزا سوري درباز به ملتي سوري تعلام بويه بنابر بويه كشتن وإيران كنا قول سوري جيبو خلا كنا قول سوري جو حطانها يعني حريق جبو برجواندي خو داخوازي خود كد في كوميته هنيد الريجيم جبو هبونا خو سر دسالاداريا سوري ومعارضه جي داخوازه وان جبو راكنا بشاره سر كرسي او دوسايرون سر دسالاداري وبنفسها هجمنديه سوري بريفبن Gera pêncemîn ji danûstandinên Komîteya Destûrî di serê salan û de di 2021 dê dest pê bike. Hilbijartinên Serokatiya Sûriyê jî di heman salê de dê werin lîdarxistin. Pêrîz dimîne gelo danûstandinên Komîteya Destûrî dê bigihêjin tu encamê ta ku hilbijartinên Serokatiya Sûriyê bo yekem car li gorî biryara 22 pêncî û çar birêve biçin yan na. Lava Saad, Kurdistan 24 Qamişlo.